laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal ahibba. Aray yetti Allah subhanahu wa ta'ala jule nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mi salmini o salminago islam hiɗen jokkitade jonde meɗen nden ka silsila tahdir woni tahdiru lmuslimina min talbisati ashi'ati rafida wa shubahatihim tanƴini ɗen hiɗen e jonde meɗen jeenayire nden woni ko faalaɗen yewtude nde ɗo jonde jeenayire woni aljilsatu tasi'a woni da'awa arrafida النص على خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. aray nde ɗo jonde ɗen yiɗi ɓeydude okkude fondo e faamu e hakkil e mayre woni husnul istima wa husnul insat. ko waɗi husnul insati yuthmiru husnal istima. ko ɗum si joom men mooɓindirani ɗum alqur'anul karim o wi fa ida quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu. la budda liman arada an yafhama an yajma'a bayna al insata wal istima' woni deeƴugol e heɗitagol ko ɗum okkata faamugol. haray nde ɗo jonde inde jeeya e ko rimi balbal moolanaɗo wonande rafida ka rafida mortori toon fof ɓe yani ka iwri ɗon ko ɗo ala nokkugo. woni abdullahi ibnu saba alladi tadahara bil islam wa huwa ala yahudiyatihi ko ɗum ɗo atti nodditanade ali ibn abi talib wondema annahu almusa bilkhilafa wa annahu wasiyatu rasulillahi nassan annahu awla bilkhilafa ba'dahu. idan alsahaba ka abi bakr wa umar ghasabu hadhihi alkhilafa minhu ɓe jattu. joni noon da'awa arrafida annassa ala khilafati ali taƴƴini ɗen ko ko wiyete annassu ɓay rafida no andi ko karamokoɓe usul wi'ata kon annassu tarifuna ma mana annass no ton ka karamokoɓe fiqhu karamokoɓe usul ko ɓe innata addalil no woodi ko ɓe innata annassu no woodi ko ɓe innata alzahir. joni noon ko wiyete annassu ko ma la yahtamilu illa ma'anan wahida. si wowlama famatake muɗum faamuji ɗiɗi ko faamu woto tum faameteɗo. wano joomi men wi'iri ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. kutiba huna nassun fi fardiyati siyami ala hadhihi al umma. kaɗen faama ɗon no gasa no waɗɗi no gasa yiɗa o wi kutiba. idan hada nas ko kala ko faamata ko faamuji ɗiɗi woni nassu. kala ka nodditiɗa nassu tawi faamu ngun no wawi rondade ɗiɗi haray a anda nassu. ko ɗum si da'awa arrafida annassa ala khilafati ali yadullu ala jahalatihim bi usuliddin. ko waɗi nassu sahabaɓe nelaɗo ɓen fof majjidata nassan min rasulillah ɓe fottata kadi ɓe lundo nassan min rasulillah. ko waɗi nelaɗon ɓe maaki
la yajma'u llahu ummati ala dalala joomi men moɓidirta mofte an ɗen e dow majjere ɓe fotta e dow majjere ɓe renama e ɗum ko ɗum si tawi ijma'ul umma ma'sumatun li anna al ijma'a ma'sumun min al khata la yajtami'u al ummatu ala khata jonnon si tawi nelaɗo feƴƴini sahabaɓe ɓen fof fotti ardini Aboubakar ɗum ɗon woni ijma joni koko lundi oɗo ijma u ko landete ko honɗum taw si ɗum wonay nassu halil ijma'u yanaqidu ala khilafi nassin ijma pottal karmo koɓɓe ino wawi fottede e dow lundagol aya qur'ana mamako nelaɗo jonno si arafita ko nassu nodditi mandi toɗen son jaɓi faamude ɗo kon ɗe wolde haala amrun ilmi huwa na janngugol firani ɗum ɗo ko faamugol faame moƴƴa karamokoɓe usul ɓe wi'i ko waɗi mo mankama janngugol usulul fiqhi haray o ɗalama faamugol nususu sharia o faamataji e ɗen ko waɗi man hurimal usul hurimal usul mo ɗalama usulul fiqhi ka jande makko ko neɓuɗa fiinade eyi ko neɓuɗa fiinade defte si a jangali usulul fiqhi a jangali qawaidu usulil fiqhi haray koko fiinaɗa wo faamuɗa ha maaya ma ha sansa fiinagol defte ɗuɗuɗe faamintama ƴi'e ɗe koko firanaɗa kon haray faamuɗa haray ko a wona ɗo longinede ɗay haray ɗawaya bobo penu usul ma faamen ɗum karamokoɓe usul ɓe wi nususu sharia nususu ash-sharia ino fecci pecce nayi imma kongol ngol ara al adilla ash-shar'iyya imma wona qat'iyyu thubuti qat'iyyu dilala hadha la yakhtalifu fihi ithnan khasatan al umma bi ajma hara nassu on ko qat'iyyu thubuti pellet o tabiti jomi men wowlimo nelaɗo makimo lurratake si tawi himo tabiti ko sappi kon ko ɗum ɗo ɗo kadi ko qat'iyyu dilala lurratake ɗum no hoti qat'iyyu subuti qat'iyyu dilala ɗettiten aya suratu ayatu sawmu on ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun فهذه الآية قطعي الثبوت لأن القرآن ثبوته قطعي متبت ko sappi kon ko korkano farli on ka siɗo faala ɗon wawi horude o sappini korkano woni qat'iyyu dilala kadi ene ha hande en yii e julɓe ɓe taskaɓe faamu mum e hakkil mum e gandal mum lurruɓe fi farlagol korka suumaye e dow ɗe mofte hay ko janga kon nano tawtingal portal na ko fi honɗum ko waɗi ko ari ɗon kon hey mi andite jogitoɗo ko qat'iyyu subuti qat'iyyu dilala ɗo lurratake si tawi non woni qat'iyyu subuti zanniyu dilala fottete ka tabitugol lurre ka faamugol fotte ko aya qur'an fotte ko hadis mo imam muslim filli himo selli kono tawsi ko ɗum ɗo o woni sappade o sappaki ko faamuɗa ɗon ko ɗon lurrete ma o wona
zanniyu subuti zanniyu dilala tabitugol mo ngol o waalo ɓenna o hadis taw o sella fes o sella e nelaɗo imma huwa daif imma mawdu ɗum woni zanniyu subuti comme moy ɗuma ɗum no selle e nelaɗo sen jokkiti ɗum ha en tawe ko fena ɗum e nelaɗo woni zanni joni noon si en jaɓi wallinen kolli tan yeggitude al adilla alshar'iyya imma qat'iyu subuti qat'iyu dilala woni jeɗu ɗiɗi imma dhanniyu subuti dhanniyu dilala woni nayi imma qat'iyu subuti dhanniyu dilala woni jeɗu ma ɗum wona dhanniyu subuti qat'iyu dilala woni jeɗu kala mo faamaali ɗiɗo ɗi laaɓani mo poywa ndiyan ley feto hara tuundi ɓattaaki ɗo o waawata wolude diina o hawrita ɗi laaɓante poy e janngugol noon fira ko neeɓuɗaa wadde ɗum a faamataa ɗi few mutuunu ko huñjiɗaa wo e ɗum sanaka usulul fiqhu jannguɗaa ka qawaidul usul jannguɗaa a faamataa joni en faami ɗon ka arten no wi'en rafida dalillaji ko ɓe jogii kon fof eyi en wi'aali rafida jogaaki dalil e ko ɓe woni wowlude ko ɓe jogii kono wona dalil fof selli ko ɓe ala selluɗo on faamude ɓe jogii dalil ko ɗum si woni subuha ko ɓe jogii kon ko ɓay sella en faami ka joni rafida kala ka ɓe wowli son jooɗike heɗito sa wi addani en dalil wondema ko Ali ibn Abi Talib hanuno wonde awwalu khalifa ɓaawo rasulillahi heɗitoɗa ara hawjani o adda si o addi mandite moƴƴa si o addi ɗum noon ko ila an taquma sa'a si o addi tu hara ko wi'i ko dalil ko ɗiɗi wonata tati ko ɗiɗi wonata tati o addata ɓuri ɗiɗi ko gootum e ɗiɗi o addata tammu kuma wona imma wona sahih kono hara wona sarih qat'iyu subuti kono hara ko dhanniyu dilala wona sarihu dilala ko ɗum ɓe ɗettata ka sahihul bukhari e ka muslim ɓe naka ka sahihul bukhari e ka muslim men ɗettanta on dalillaji ɗi woni sahih kono ko gayru sarih sappaki ko ɓe wowli ko kamɓe faami ɗum ko ɗum sappi si yewtere juuti tawoyano sappi ko wona ɗum ɓe addante sahih gayru sarih ɗon wallitoɗamo ha o faama ma ɗum o addane sarih no laaɓi poy ɗo ko ɗum wi'i kono hara ko dhanniyu subuti wona sahih sella ko ɗum e ɗum ɗo dogidete e mum ɗum fof koye walline ɗum fof ko forodu neɗɗo hana dogidude ɗum ɓe nangidima e ɗum ɓe nangidima ɗo e nassun sahih gayru sarih e sarih gayru sahih hiɗa sonka fi ɗayna kadi ko nassu ko forodu jogiɗa si furi yoɓɓen hewti ɓe naɓorde en faami ko ɗiɗo dalillaji si a rafida jogi nde ɗo jonde ko faala ɗen faamude
na ɗuɗɗingol haala nassuji ɗi si arafida jogiiɗi imma sen faala adde seeɗaji ni ɗi tawata ɗi wonay sahih kono haranaɗi sarih wano hanki en ɗettuno goɗɗo man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu hada alhadith ala fardiyati sihhatihi si o selli en jaɓi o selli kono na o sarihun fi khilafati aliyin en janguno ɗum hanki tawɗen hunaka farqun kabir bayna alwalaya walwilaya bi fathi lwawi wa bi kasriha en sendidirano ɗum hanki jaɓuɗen man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu wi'en ko sahih kala mo mi woni giɗo mu'um aliyu ko giɗo makko en faami ɗon fi honɗum joomi men wi e suratu muhammad dhalika bi anna allaha mawla alladhina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum ɗo ɓe maaki man kuntu mawlahu ɗa wa anna alkafirina la mawla lahum ɗon ko giɗo e ballo wana laamotoɗo ardotoɗo woni ɗo en yi so woni sahih kono wana o sarih fil mas'ala en faamude ka ngala faamu ko dalil maɓɓe mo ɓe indi ko nassugoy ni oɗo ko ɗum faala ɗen ñawdude ɗo si ɓe yeddi ɗum ɓe fira kadi aya suratu tahrim wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da dhalika zahir en yi mawlahu firtirama zahir ay mu'in wallowo ka man kuntu mawlahu fa aliyun mawlahu wana kala mo mi laami aliyu laami kemo na ɗum firti si wana ɗum ɓe firtiray ɗo fa in tadahara alayhi si on wallidiri e dow nelaɗo on fa inna allaha ko allahu on woni mawlahu laamiɗo nelaɗo on fa inna allaha mawlahu ka malaika ɓen kadi ara laamo nelaɗo gondimɓe ɓen foppo ara laamo nelaɗo feewi awa mawlahu na laamotoɗo firtata ko giɗo idan fannassu gayru sarih ko ɓe jogi ta en yeggitu jogitoɗe ko imma dalilun sahihun gayru sarih imma dalilun sarihun gayru sahih joni noon adillaji ɗi ko sahihu dilala qat'iyu subuti qat'iyu dilala woni lurral ala qat'iyu subuti dhanniyu dilala lurral naati dhanniyu subuti qat'iyu dilala lurral naati ɗum ɗo noon mo ala tewrude seeɗa wa anay ɗum wa haala junnitti kono noon ɓayna enen ɗo tum wona wowla neede ko ma yawtinen fonno ngon seeɗa sen janngoyi en faamay ɗum ko maago e janngen haa faamen ɗum harana en maho e jannga fira tum en janngay ko firirte kon kadi nganndi njulaajo waafotoɗo wona o njulaajo haa ko njula njulaajo waafotoɗo na njula njula waafoto ɗum anndi waafagol ko argol wiya jonnelam mi yeeya mi attira ko mon kon mi heɓa tono an o si ari noon ɓe wiya hannde men alaa jonnirde no manki on yeeyoytande men an ko a njula sikkuɗa idan almuhim ndarten jooni mi sikki en faami ndaɗɗoodi ndi hiɓe jogii kadi goɗɗo ɓe wi anta minni bi manzilati haruna min musa sahih walakin hal huwa sarih ɗum ɗo no sappini annabi musa e annabi haruna annabi muhammadu e aliyi ko guutu manzilatu musa min haruna
wa manzilatu aliyin min rasulillahi ɗi ko ɗi gotum billahi alayna. joni honno ɗum firtirte en heeɓi nasso sahih walakin kayfa hal huwa sarih gayru sarih ko waɗi si ɓe jaɓi ɗum ɗo ko dallinorteeɗu fii ko ali woni nassu ƴiinaaɗo yo lonto nelaaɗo haray en firtida e maɓɓe o hadis. annabi Musa e annabi Haruna ko nelaaɓe ɗiɗo. nelaaɗo men on e ali ko nelaaɗo e jokkuɗo nelaaɗo. sertaali anta minni bi manzilati oɗo manzila dirtaali o dirti e tawde kadi anta minni bi manzilati Haruna min Musa. joni ene annabi Haruna lontino annabi Musa landa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. to jeeya ko mawni ko joomi men wonirte karamo koɓe siira e tariha e nussabu ɓe wi'i annabi Haruna feƴƴinno annabi Musa wurti duuɓi 40 e go'o ka defte shi'a wo ka defte sunna wo fo no fotti ɗum. honto lontongol anta minni bi manzilati Haruna min Musa. awa a lontotolan wano Haruna lontonno non Musa. annabi Haruna lontanoki annabi Musa ka annabi Musa feƴƴini bal ko annabi Haruna feƴƴini acci annabi Musa. donc kadi bontali joni noon anta minni bi manzilati Haruna min Musa. annabi Musa ka fokkiti yahugol ka banu Israila ka joomi men tuuri sayna yahana deftere nden accirno annabi Haruna bani Israila aynanam ɓe haa mi arta. si mi arti mi hetta naa ko heddorta ko a yaho accidamɓe mum. nde nelaaɗon fokkiti Tabuk ndaare kadi moƴƴa. nde nelaaɗon fokkiti Tabuk ɓay fokkiti fappu fokkiti nelaaɗon ɓe maaki hay gooto heddata ko gaa fof yahay tay fof no eɓɓi yaw nelaaɗon tay fof no fokkiti ɓe fewti mo ɓe ne'i ɗo ɓe wi ali wi na ɓe maaki yilto habboɗaami ga haali arɗa ko fayɓe tun e rewɓe woni ga si gorko alaa ga moƴƴa yilto aynana en ɗon haa mi arta. heɗi toɗen moƴƴa dey no woodi koyete sababu wuridil ahadisi kama woniri sababu nuzulil ayati. nelaaɗo haynori ali jaɓɓugol yiltagol wondude ñirɓinagol ko waɗi o huliti wata wi'e ko nelaaɗo akkirmaga bal naafiqiɓe ɓe wowluno ɗum ka laawol ɗum hewtiti ali. ɓe wi ali ayi koto ma ɗa sikka o iɗon yaadi ayi o suuɓi tagorne fof yiltima o joɗɗini ya ayno ɓikkoy ka nder hoɗo ga ha arte anɗa faamiɗange o ko ni. ɗum ɗon noon yetti ali nelaaɗon ɓe maaki yilto wona gaa o wi nelaaɗon anndi ɓe wi'i ko fofoyagal accirɗon mi gaa ko ɓay mi gaynata haaju yomin mi yilto mi ayna fayɓe ɓen e rewɓe ɓen. nelaaɗon ɓe maaki ta tewto ɗum ya ali ala tuhibbu an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa. moodi ɓernde hoyayɗo ɓe tippin ɓernde nde fii yo nde tippo nde ara nde golla wona si mi maayi ko allontotomi ɗum alaa ɗo. hey Haruna accirno annabi Musa accirno Haruna yehi haaju mum acci wonanami ka wonannomo ɗon haa mi arta. si a wi'i wona ɗum ɓeyɗo annabi Musa feƴƴinno acci annabi Haruna ɓe lonti ko ɗum si alino handi e mum. annabi Haruna le feƴƴinno duuɓi 40 annabi Musa no wuuri ko sahih kono ko gayru sarih sappaki idan ko qat'iyyu subuti zanniyu dilala si arafida ɓe ala qat'iyyu subuti
qati'iyu dilala ko holli ko aliyu hani ardade nelaɗo ɓawo nde ɓe feƴƴini sahaba ɓen fof fotta lundagol nelaɗo e ɗum ɓe ala ɗum o yi ali aboubacry siddiq radiallahu anhu ñande o wi jaysu usama yahay sahabaɓe go wi ta immin jaysu usama nelaɗo no feƴƴini ha yimɓe ɓen yana e saare nde hara worɓe ala ga aboubacry siddiq wi subhanallah a uti'uhu hayyan wa asihi mayitan mi ɗoftoto nelaɗo nde ɓe wuuri mi lundoɓe fii ɓe feƴƴini hara noon ko oɗo rondoto khilafa ka o andi o lundi nelaɗo hakkil no jaɓi ɗum o yi ali shi a rafida e faljere maɓɓe e majjere maɓɓe ajaban si ɓe landama ɗum en fermiro e nde jonde landagol si a lande ɗo ɓe jaboto ɗe goto jabantako ɓe si wona kamɓe inchallah as'ilatun muwajjaha ila rafida fal jawabu minhum muntadar en habboto ɓe jaboɗe ɗen gayniroyte si a rafida wi en andi ino jeeya e afatul kadibi nisiyanuhu no jeeya e faljere fenugol tawgol fenowo yeggitay ko fenunoko fena wonde kadi nden ɗon ara luubo arandere nde o yeggitay no jeeya e gacce fenade yeggitugol ko fenunoko si arafida wi wo nelaɗo on nde feƴƴini sahaba ɓen foppu murtuno yalti islam ha heddi miqdad bunil aswad salmanul farisi abou dharrinil ghifari ko heddi ko foppu yaltuno islam ahlu sunna wi hay ali ɓay on kon taalimo ka ɓe yaltali ɗo ɓe yonɗon o yaltali ɓe wiya hay on yeggitumo ɓe andin tinni ɓe ɓay ɗon ɓe jaɓata yalti andi ko majjere ɓe wondi si arafida wowli nde ɗo fenade kono gandi ɓay afatul kadib andi siyan ɓe yeggitino ɓe wowli ndeɗo ɓe yehi ha ñande goo kadi ɓe wi aboubacry siddique no jeeya e faljere munne e khilafa makko on yahugol haɓoya ahlu ridda yamama wiɓe juulay e ittata zakka himo mari dalil haɓugol ɓen inna ɓe yalti islam hay si ɓe waɗi ridda yoɓe yewte taw ha ɓe faama o wi ɓeeɗa ko murtadduna wono jeeya e faljere maɓɓe yahugol haɓoya ahlu ridda joni murtaddu no haɓa murtaddu andi ɓe yeggiti aranere nde ko ɗum ɓe wolani ndeɗa ɓe piyodire en yiiɗo anta minni bi manzilati haruna min moussa en andiɗo kadi yalɗo ko tawata ko sarih ka en yiman kuntu mawlahu fa aliyun en yiiɗon ko laaɓi ɗo kadi ɓe addi hadis kamɓe rafida ɓe wi ɗo noon ko nas ɗo ko nassuɓe ƴinɓe ɓe waɗi hon ɓe wi ɗo mo yeddi ɗo tumo anday mo yeddi ɗo ko gonga maɓɓe wanday adde men dara ɓe wi wo nelaɗo maaki wo inna hadha akhi wa wasiyi wa khalifati min ba'di ɗo ko sarihi de kan ɗon mari ihtimal si nelaɗo makiri ni ko selli e maɓɓe sahabajo no suusi arde jooɗo ɗon hara wanamo ɓe wi o na wo nelaɗo on ɓe maaki wo oɗo ko siɗɗo an ali wo ɓe jogimo wo wa wasiyi ko o mi wasiyi wa khalifati ko o lontotolan e komi woni ko min baadi ɓaawo an hada sarih hal huwa sahih huwa mawdu wiɗen jaka shi'a ala sahihun sarihun ko ɓe jogi ko sahih gayru sarih ma sarih gayru sahih jon noon addalilu la budda an yakuna sahihan sarihan laaɓay sella si wona ɗum a waɗɗinta goɗɗo ɗum
a wawata yaltinirde mofte fof islamu fi amrin gayru sarih nelaɗo sappaki hay goto bil khilafa nde ɓe feƴƴin hay e goto ko ɗum si yimɓe sunna ɓe ari ɓe jokkiti rafida on andi fayda kala faalaɗo hunde so wondale sago makko o fenanay nden hunde si a rafida naati moƴƴini hadiseje moƴƴini dolle fi fadaili ali wa khilafati ali wa wasiyati ali ɓe saaki karamo koɓe sunna jahabidati sunna ka abdillahi ibn al-mubarak hino jeeya e nuqadul hadithi e yahya ibnu ma'in e ali ibn al-madini ɓeɗen andi ɓeno jeeya e kontaɓe nuqadul umma woni seɗitotoɓe maakuji ɗin ɓe jokkiti ɗum ɓe yaltiniri ɗen gotum haa ɗe timmi ɓe waɗi ɗe defte heeriɗe faalaɗo o ka yaha tawa sen faala en sappoto ala sabilil misal si shi'a rafida andaɗe ɓe jangata defte yimɓe sunna no andi ɗe hino jeeya e aranere ɗum yeƴƴitiɗo moɓidiri ɗum imam ibnil jawzi hiɓe waɗi deftere ɓeynide almawdu'at fenaɗi damba e nelaɗo ɗin tayɓe makali ɗi hawri mujalladu ɗi no fanɗi ono jeeya e majji ko wano noon imam ash-shawkani ɓe mooɓi wonde ɓe inninde almajmu'atu fil ahadisi da'ifa wal mawdu'a moolanane kala ko damba e nelaɗo tawi sella onti wowlu tun fi haaju mum ɓe waɗi ɗum moolanande ɓe wallini a yiyataɗo ko nelaɗo maaki yimɓe sunna no andi ɗum ko ɗum mo wowɗay e firak wal adiyan ko ma o anda ɗen o janga ɗen sina ɗum ɓe addante a hadis sariha indahu mawdu'a indaka yastadilluna bihi alayka ɓe ara ɓe dallinoro ɗum ko wano noon imam abil hasan al-kannani ɓe windi deftere ɓenine tanzihu sharia al-marfu'a anil ahadisi shani'a al-mawdu'a mujalladu 5 ma mujalladu 4 e taba'aji goo ɓe inni ko laɓɓingol shari'a laaɓuɗo on e ɗe hadisije fefindaɗe fenaɗe damba e makko ɗe foppo ɓe yaltinde ɓe waɗi ɗe ɗa imam ibne adiyin ari windi wonde ɓe indinde alkamilu fi du'afa fenoɓe ɗen ɓen foppo kadi ɓe waɗi ɗe wonde mujallad 10 mo ɓe yettomande jibina no wuuriri no jokkirno haa ka maayi fiita majju imam ibnu aqilin ari waɗi wonde go ɓe inninde kamɓe imam ibnu aqil ad-du'afa'ul kabir mujalladu 4 ɗum fof ko fiya yi'u ahlul firaqi ko ɓe fefindotoɓe naada ɓe dallinoro e diina kon hara jeeyaka ton sakkitiɓe wuurude cheikhul albaniyu rahimahullahu ta'ala hiɓe waɗi mujalladu 9 silsilatul ahadisi da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi'i fil umma mujalladu 9 ka ayata toon selluɗo cheikhul albani rahimahullah ɓe yiltiti kadi ɓe seɗiti ɓe watti deftere heerinde ɓe inninde ithafu talibi bil ahadisi da'ifa wal mawdu'a fi fadaili aliyin radiyallahu anhu tawana ya tampoyto ɗo ko kañum e foppo kala ko shi'a dallinorta fi ali ko kanko woni khalifa hiɓe addi ɓe yeetoma bisanad kadi wa bil hukmi alayhi bima yastahiquhu hukman ilmiyan
ɓeynide ithafu talibi bil ahadisi mi faaborto woni taalibajo on mi ɓannanamo wonanamo nokku ngotum hadisi je fenaɗe lo'uɗe dambaɗe e aliɗen tawi o wowlaɗe ko fanɗi o deftere nde no ɗetti ɗeri temeɗɗe ɗiɗi ɗum no fanɗi ene mo anda ɗum ɗo si jooɗodi e shi'a ko honɗum wi'ata ɓe hulata fenade a suusata fenade holno gollirton ɗo wawi yaadude on wawata yaadude almuhim shi'a rafida ɓe ala dalil ko wiyete konko nas ko ɗum si ahlu sunna wal jamaa ɓe wi'i ko da'awa arrafida fi nassi aliyin ko nodditagol ɓe wi noon wa da'awa ma lam yuqimu alayha bayyinatin fa abna'uha adiya'u nodditagol wi'a no woodi tu sa addali daliley wawata wonde eyi ɗi téléphone ji waaliɗi ɗo sikki goto e moɗon faytamo mum on ɗo si goɗɗo maƴi ɗo nodditagol ɗo joni téléphone o ardano e goto kerew naɓoray ko neɓuɗa nodditade ceerno si tawi a ala a heddorta idan albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara honto dalil o sahabaɓe ɓen kañum tan ƴini ɗen ɓe yedday koko nelaɗo on maaki harano laaɓani ɓe kono ɗen andi shi'a rafida yimɓe sunna landike ɓe wi'i so wi'i sahabaɓe ɓen salike suuɗi ko nelaɗon maakuno ko ñande idu gadir hummin fi ko ali lontoyto ɗon andi ɓe yewti ɗum wo idu gadir hummin oya hutba mo janguno ɗen man kuntu mawlahu fa aliyu mawlahu ko nelaɗo on sappini ɗon yo lonto ɓe inni ñande Abubakar yeeyodira hari honto ali woni kañum hari mo makka ka mo kuufa ka mo basra ka mo madina ɓenni hari mo madina wo ko honɗum o waɗuno kanko si tawi ɓeeɗa fof fotti suuɗugol goonga mo naniri nelaɗo kanko wowlanaɗo on fii muɗum si o deƴƴi o wowlaali si ko bone haray si ɗum ɗo tumbodiri ko hombo ɓurnete halfinaɗo o ko ɗum si imam ibne hasmin ɓe wi onon on tuuninay ali ka faalaɗon mo laɓɓinde ɓay o sortano kaafa o dartanoki o ɗaɓɓano ko walla mo o piiridaka o haɓidaka fii Aboubakar ɗetti lontal ngal kanko o ɗettali ñande Muawiya wi ɗettay tawi ko kanko haani ɗettude o jaɓuno nde ñande hari hewti ɓeeɗa himo andi kamɓe hiɓe yeeso makko ko ɗum si imam ibni hasmin landi shi'a rafida landal goto ɓe jooɗodi e goto e maɓɓe ɓe landimo ɓe wi'i onon on tampini julɓe ɓe on sakiri mofte nelaɗo ɗen haala tun ko honno wiyanɗo sahabaɓe nelaɗo ɓe yalti diina ɓe inni wo ko ɓayri ɓe jaɓali gollitirde nassu mo nelaɗon acciri yo ali lonto on ɓe ɗetti Aboubakar ɓe lontini ibnu hasmin wi joni mi landoto on onon rafida ene ali ibn abi talibi o yeeyondirno e Aboubakar khilafa on wano fof waɗiri no ñande o yeeyondira ka o jaɓano ɗum kanko hay so haɓidanoka shi'a rafidajo wi o jaɓano yeeyondirede nden ñande ibnu hasmin wi o yeeyondiranoka nden ñande wo hii wo o heddorno non ha Aboubakar feƴƴini o yeeyondiranoka ka o yeeyondirano ɓaawo ɗum shi'ajo wi mo artuno o yeeyondira ɓaawo lebbi 6 o wi awa gasi a ɓeydi bonnude golle ɗen ko waɗi hiɗon jaɓi al a'immatul ithna ashariya ko immatul ma'sumun ko ɓe reenaɓe faljere ɓe faljata sharti imamaku ka shi'a rafida ko angal faljugol joni ali a wi'inde Aboubakar ɗetti khilafa on julɓe ɓen fof yeeyondiri e makko ali jaɓano yeeyondirde e makko ɗon o yeehi ha woni lebbi 6 o yiltiti o arti o yeeyondiri e makko joni mi landoma kaka o sali yeeyondirde e makko ara nun ɗum o hawriti e sawaba on o faljoyi
o arti o yeeyondiri e makko kaaka ka o saɗi yeeyondirde e makko aranu o falji o yeeyi o andoyi o tuubi o rutti o arti o yeeyondiri e makko ko hontoye mum o hawriti ɓayɗi ɗiɗi noon wonaɗi sawaba ɗi ɗiɗi fof kadi wonata khata jonni lan sawaba on e majji si arafida jon tawi wata jabade so wi'i ko ara nun ɗum o falji ko ɗum so ruttiti o yeeyondiri e makko hara o yaltinimo imamuɓe maɓɓe ɓe ko waɗi imamu faljataka maɓɓe so wi'i kaka ara nun o hawriti artugol mo yeɓɓi mana kaka ara nun salagol ngol o hawriti yiltitagol mo arta yeeyonire ko faljere haray kadi o yaltinimo imamuɓe ɓe haray laawol ngol heddorta imamujo ko waɗi ko ali woni hoore heddiɓen ko ɓiɓɓe taniraɓe wo jaabilan gotum feƴƴe si ajon ɓay tawi ala ko jaabo o wi wallahu taala alamu ɗon woɗon ko allah on andi wo hay an andi ɗon ɓay ko an wowi jomumen no woodi ko andi andini en joomi men no andi yumma ma an hiɗa andi yumma ma ka andamo fii ko kanko andi andi joomi men no andi baaben ma fii ko wallahu alamu bi abika anda majja baaben ma joni ko wowluɗa ɗon kon joomi men no andi ɗum an a anda o jaɓali wolde bohita hulasa on almuhim ko faalaɗen faamude hey si arafida ɓe lorri julɓe ɓe ko ɓe lorrili julɓe ɓen ko saakugol ɓe saakiraɓe kadi ko ala wowlugol ko ala ka iwri ala ka fewri wiwgol sahab nelaɗo ne ay sahabaɓe duuɓi nogay e tati hiɓe jokki hunde wotere yo ɓe wonu moƴƴuɓe feewuɓe ɓe feƴƴina hande ɓen yedda janngo ɓe foppu maɓɓe ha heddo tato wi'en kadi nelaɗo no wawi newde si neɗɗo simple yangike duuɓi tati ɗum perdi e nder ñallal ɓennayi o wawa golle ka si nelaɗo golli duuɓi nogay e tati golle maɓɓe ɗen ko moƴƴingol yimɓe ɓen ko joomi men woni ɓe hollude no moƴƴinirte ɓe feƴƴini ɗum boni ñande wootere haray en heɓay moƴƴinowo neɗɗo o moƴƴa ɗo e dargal darade annabajo goo ala na ɗum ko hayru maqul taɓe wowlu ɗum hay no hersini wowlugol ɗum hay ko yawagol nelaɗo no wiugol sahabaɓe nelaɗo ɓe murti ɗum ko yawagol ɓe non ko yawagol ɓe non ko hollugol golle maɓɓe ɗen ɓe wawali ɗe jon noon nelaɗo ko suɓaɓe ɓe nelaɗo sahabaɓe ɓe ngeyi joomi men suɓi ɓe wattiɗi ɓe nelaɗo na nelaɗo suɓi sahaba wondi e mum de ɗon andi ɗum nelaɗo alamo suɓi li sohbatihi bal allahu ikhtara lahu sahabatahu joomi men wi'i e suratul fathi dhalika mathaluhum fi tawrati wa mathaluhum fil injili na fi sahaba woli ɗo ka tawrata injil atto nelaɗo e maɓɓe arde ɓe ko suɓaɓe si tawi noon ɓe perdiri ni golle haray ngol ɗo konngol en yii ngol wiugol sahaba fof murtuno ngol konngol ko tukkugol sahabaɓe ɓen tukka nelaɗo neɓuɗo ɓe on tukka joomi men suɓaniɗo sifa ɓe nelaɗo makko on ka subhanallahi alazim ngol konngol no jandigoy si arafida no hani wattande hakkil e ngool ko waɗi ñande dargal si joomi men wi'i rafida hono wiwɗon nelaɗo ammomi suɓi sakkitiɗo e nelaɓe ɓurɗo fof moƴƴude ibnu abbas ko min ahli bayti nabi o wi wallahi ma khalaqa al ilahu wala bara basaran yuraka muhammadin baynal wara nelaɗo sifa maɓɓe tagaka e ko joomi men tagi ko e moƴƴugol e yiɗede ka joomi men ka si joomi men wi si arafida ñande dargal dare onon wi'uɗo nelaɗan on ko yangi kon foppo ha iwi aduna ko mere ɓewnewi ɓen fof ko heeferaɓe wonno na moƴƴuɓe ko bandiɓe wiwɗon ɗum kono ɓe wiyata ko fiyonnu wowlanno ɗum ɓe heɓa jawabu ɗum hey nelaɗo suɓaki sahaba wono woniri nelaɗo suɓaki hoore mum ko joomi men suɓi nelaɗo
suɓi sahaba ko wonda e maɓɓe sembina ɓe rondito ka diina si ɓe iwi ɗo joomi men fayata faytinirta so wi'i radiyallahu anhum wa radu anhu o faytinirta ɓeɓe yeddoyta abadan si o wi'i khalidina fiha abadan ka nder aljanna holli ɓeɓe yeddoyta ka kono ɓeɗo jonnirte o garanti hara ko yeddoyoɓe yo rafida terto ɗum si tawi woodi murtuɓe ɓawnde nelaɗon feƴƴini ko goonga ɗum heɓino Aboubacry Siddiqe holluno emɓe haɓiɓe ha artoɓe arti maayoɓe maayi ka waɗano esi en salaki irtidade heɓino kono heɓake sahabaɓe nelaɗo ɓe murtuɓe heɓi ke noon e arabuɓe ɓe murtuɓe hino jeeya ɓurɓe mawnude murtunoɓe ɓaawo nelaɗo banu hanifata yimɓe musailamatul kadab donc andi ɓe yano ɓe haɓoyɓe sahaba ɓen haɓoynoɓe ha wahsibun harbin ko kanko wari musailamatul kadab ka nde o tufirimo dagawal makko ngal o dogi o sorti ngal o fitti ƴiƴanɗa o wi ko ngal dagawal mi warirno Hamza ñande Uhud ko ngal kadi mi wariri hande musailamatul kadab yamama si joomi allanɗo kela ñande darngal mi torortomo komi warno Hamza kon komi wariri o fenowo kon yo yafanola ko ɓe woni murtaddun aɗa ɓe nelaɗon acci ka juulirde ɓe ko faljere no en faami idan en faami jaka rafida ala dalilun sahihun sarihun fil khilafa mo sahabaɓe ɓe lundi kamɓe tu woni wowlude mafhum hada wallahu taala ala wa alam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا أنت أستغفرك لا والكسل كلا والبي والإبانتال